My name is DJ Kamaro and I will tell you that there is nothing you will know without being told by those who know the story, because I see is full of knowledge and skill in the world and the sacred secret. Bazi ntwaro Putin afite nabo hari ahantu batarenga, nacyo tumubona Putin nawe yihagazeho kuriya, azi ko araho batarenga, afite imbunda zishobora gukuraho Amerika n'Uburayi. Maneko y'Abanyamerika ntabwo bishe imbaraga maneko y'Abarusiya, ku buryo no muri intambara maneko y'Abarusiya iri muri Ukraine, ahantu hageze intwaro hose Putin aba yamenye. Hari ibintu byinshi tamenye ku Burusiya. Abapolitisiye bavuga ibintu badufata nk'umwarimu wigisha abana, ibyo uvuze byose barabyemera, analize ukora, badufata nkaho turi ibicucu. Niyo mvuga ngo Ukraine ikomeje guhashya Uburusiya, ibyo bintu wabyemera hehe? Ubundi abantu iyo ushobore guhashya abantu mu Rwanda ubakura kuri territoire yawe, none se baba kwikuye territoire. Ntihagira ukubwira ngo abasirikare bangaha bapfuye ntuzasubire no kubyemera. Nta na rimwe ujya kubara abasirikare mu adversaire bawe bapfuye, ushobora kubara bawe. Kandi ubundi iyo ushaka ikinyoma cyawe gifata gigira agaciro gisubiramo kenshi, abantu bakagera bakagifata nk'ukuri. Gusa ibintu tugendera by'inyuma bingana gute? N'uyu munsi ubuse mwese nimuzi ko Hitler yashatse gufata isi. Ngo bashobora yaravuze ngo Abanyafrika zabakuramo amasabune, na Gaddafi yavuze ngo ashaka gufata Afrika yose ngo ashyireho sharia. Iyo ni strategie bakoresha kugira ngo basenye, bakure mu president babona ufite tendance yo gukundana n'undi badashaka. Sri Lanka yari imaze kuba inshuti ya Chine. Ibyo ça ne flatte pas l'Amérique, kuko Chine Amerika muri iyi minsi nuko murangariye ku Burusiya. Ukurikiye Amerika muri iyi minsi, igihugu kihangakije ni Chine gusumba n'Uburusiya. Kubera iki? Kubera Chine irahevariza Amerika tutazimite. Donc kuri ekonomi no kuri arme, Amerika ishaka isi ibone ko menanje. Ibyaha byose birava handi. Na Covid uribuka ko bavuga ngo yavuye muri Chine. Nindi tutazi ko Covid yakozwe n'Abanyamerika. Ko Bill Gates yarera bivuze na kera hose. Intambara y'Uburusiya no kugira ngo Uburusiya busambuke. Usome icyo gitabo cya nuko mutakibona. Rero iyi ntambara kubona idashira, ntugire ngo kugira ngo Ukraine itsinde. Ntabwo ari kugira ngo Ukraine itsinde, baragira ngo barebe ko bakwafe Uburusiya. Hanyuma ikibazo bafite kugira ngo bagere ku objectif biragoye. Igituma bigoye ni si gembe uze genyene. Bafite umuntu witwa Arike Singer, mwese muramuzi, nk'umuhanga. Yaravuze dernièrement, ari muri pension ntakivuga cyane, ati twakoze rero, ati twatumye Uburusiya bukundana na Chine. Ati twakiriye ennemi colossal, ati tutazashobora kwikura imbere. Donc arabaseka ati mwari mukwiye kuhagarika, ati kuko ati ibyo twakoze n'amakosa. Ariko ntibamwumva, ntabwo bamwumva. Je sais pas pourquoi, ariko ibyo avuga ni ukuri. Biragoye kugira ngo Uburusiya bugwe hasi, biragoye kugeza uyu munsi, kandi barazi ko budashobora gutsindwa. Ibyo barabizi. Ibyo umuntu uvuga ngo Uburusiya bushobora gutsindwa, ibintu bavuga ngo bahe morale bari abantu bagume barwana, babaha imbunda n'amafaranga bo kuva ku rugamba, ariko barabizi ko bidashoboka. Icyo bashaka nuko Uburusiya busenyuka. Sinzi igituma nabyo batarabona ko bishoboka, ariko ari ukuntu y'umuntu batarabona ko bidashoboka. Ariko ari umuntu, iyo umuntu yiyangaje biragoye kugira ngo asubire inyuma ako kanya.